Haya ku bakunzi ba Real Madrid by'umwihariko ku bafana ba Real Madrid. Real Madrid imanukanye igikurankota cy'umwataka bita Kylian Mbappe. Mbega rutahizamu waciye imihigo, waciye agahigo. Mbega rutahizamu wishimiwe n'abafana ba Real Madrid. Mbega rutahizamu wishimiwe na perezida wa ekipe ya Real Madrid. Real Madrid yamukoreshereje ibirori byo kumwakira. Umusore arishima, avuga ijambo ritangaje rishimisha abafana. Ariko Real Madrid iki gikorwa yakoze ni icyerekana ko ari ikipe y'abasiporutifu b'abanyamwuga ku rwego rwo hejuru. Naroye amakipe menshi yerekana abakinnyi ariko uyu munsi Real Madrid yashyizeho akadomo ku makipe menshi nagiye ndeba yerekana abafana. Mbega sitade ngo iravugururwa, mbega sitade ngo irataka ikarimbishwa, sitade raka. Mbega umukinnyi wishimiye ku rwego rwo hejuru ruteye ubwoba. Ariko ubu ndibaza ikintu kimwe kuko bamuhaye umukoro uteye ubwoba, tubyumvikane tubyemeranye. Buriya perezida wa Real Madrid yerekaga Kylian Mbappe biriya bikombe byose batwaye abimumurikira, ni nko kumubwira ati reba ibi bikombe bikenewe kongerwaho ibindi, kandi turakwizeye, tuzi amakipe menshi wagiye utsinda, tuzi ibikombe byinshi wagiye utwara, ariko natwe turashaka ko ibi bikombe byongera. Ese Kylian Mbappe ibi bikombe arabyongera? Ese uburyo aba bafana bamwishimiye, bishimiye iri jambo ryiza yavuze, ibi byishimo kuri abafana no kuri perezida wa ekipe ya Real Madrid biraza gukomeza? Cyangwa se Real Madrid mu minsi iri imbere iraza kuvuga iti ntago ari uyu twari dukeneye, nubwo yatsinze ibitego byinshi ahantu hatandukanye mu makipe atandukanye, agatwara ibikombe, ariko turabona nta kintu arimo kutugezaho. Ariko uyu musore tubyemeranyeho, iryo shidikanya turimo kugira ntaryo. Umusore afite fitinesi, umusore afite umubiri w'umusiporutifu, umusore ufite uburebure budakabije, umusore w'inkarage. Uyu musore aratanga ibyishimo muri Real Madrid, ntabwo mbishidikanyaho. Ni urucabana. Ariko mbega umusore ku myaka 25 yo ngo arakabye inzozi, akabije inzozi ze yarazikabije. Yigiriye mu ikipe ashaka, yifuje kuva kera, ariko none birashyize birabaye. Wabonye imvamutima urimo urabibona kuri iyi video, imvamutima y'ibyishimo afite, uburyo akunze ikipe ya Real Madrid, uburyo yishimiye gukina muri ekipe ya Real Madrid. Mbega Santiago Bernabeu, mbega ibyishimo biraha, mbega ibyishimo by'umufana, mbega ibyishimo by'ubuyobozi bwa ekipe ya Real Madrid. Dore abashaka komana yanjye we, football ni igitangaza. Iciye impaka yuko ari umukino udashidikanywaho ko uhuza abantu, ugatanga ibyishimo ku bantu batandukanye. Ariko by'umwihariko abafana ba Real Madrid, mureke tuzamure ibendera ry'ikipe yacu. Ikipe yacu ibonye umukinnyi mwiza, tugiye gutwara ibikombe, tugiye gutwara ibintu birashyushye. Umva, ibindi naho imbere turebe muri iyi shampiyona yabo. Agashya karabaye, ekipe igiye gutwara ibikombe umusubirizo. Uyu musore agiye gukoramo ibitangaza. Reka dukurikirane ijambo ryiza yavugiye kuri stade, uko dukomeza turikurikirana tureba n'uburyo uyu musore afite disipurine y'abasiporutifu imeze neza, ubona nta kibazo na kimwe yifitiye confidence yuko hari ikintu aje gukora hano i Madrid. Okay, murakoze. Football nakagaruka turasubira mu kanya.